RUNMAWI TV clear to te chibevek ule vanal swangi kania CHANCHINTHAR ilo ngai thlang u amasain chanchin langsar zwalte Mizoram Police zokhuthar te chuan Myanmar atanga champaya tollu tur heroin number 4 Hongzali Somli India poisa a chengnoi sangni zanni manhu chu anman Mizoram Sarkar in tun thlenga so thing leina atana sumasen to zat chu chengvai bel che somthum le pariat atlin to thu soin heti lai hian a shalna changa anhu to zat chu chengvai bel che ni chau alani thu soin hemi chungchanga hian Chief Minister Pulal du omachwan kutna thok tu te tana ding ani thu asoi Education Minister Dr. Vanal Thanachwan zirna inpa ngai ni chia lo Refugee camp vela zirna honga Myanmar syllabus zirtir anomti shatani thu soin achulangin sarkarin ma alak don thu asoi Mizoram Police zokhuthar te chuan Myanmar atanga champaya tollu tur heroin number 4 Hongzali Somli India poisa a chengnoi sangni zanni manhu chu anman Thudondanin zokhuthar police te chuan Myanmar atanga champai Mizoram chunga phurlu tur heroin number 4 India poisa a chuta chengnoi sangni zanni manhu zatan mana heng heroin anman te hi anei tu nia shat Henry Lalbiak zinga chundeng le laltluang zela te chu man ni in arwal hian athural puimi pakwa te po thuzo fia turaman ngal ni athudon ani heng mi te hi case siamsak ni in Mizoram Police ten case ankal pui mek ani Mizoram Sarkar in tun thlenga so thing leina atana sum asen to zat chu chengvai bel che somthum le pariat atlin to thu soin heti lai hian ashalna achanga anhu to zat chu chengvai bel che ni chau alani thu soin hemi chungchanga hian Chief Minister Pulal du omachwan kutna thok tu te tana ding ani thu asoi March ni somni le pangazana Assembly budget session a he thu hi soin Chief Minister chuan so thing leina atana sumpek chhuah chu chengvai bel che somthum le pariat borvel atlin to thu soin District Agriculture Marketing Committee atanga so thing an leito zong chu quintal singa sangriat zariat somli le pasari ani thu te buffer stock point atanga shal chhuah to zat chu quintal singli sangriat somli ani thu asoi so thing shalna atangin poisa tlem an mulet vet to ti soin cheng vaibel chani point pariat pali ani thu asoya an sen atama an mulet ero atlem thu asoi budu oma chuan so thinga dor tu kan mu vechana kg a cheng somni ten min dora kan shal lo theilo a chen chu cheng somni le panga te po ania a chapola cheng somni pasari te ani tibokin dor tu an nei ang chu a chat mai dona wangin an shal zel thule shalna atlem le an soinem ani mai thu asoya farmer te tana ding ani thu asoi engang po lo ni se farmer 10 kg a cheng somnga anak khodon shim chu kan din na ani tuna kan kudama kha awangin adang kan la theilova tingai na a omri lova minche thiam turin kan nge na ni atibok hunphia chungchang po soin Chief Minister chuan aro certificate of origin pek chwa to chu quintal singthum sang khaja thum somrat le panga ani thule empanel buyer te le to za chu quintal singhi sang ruk zali somnga le pasari le zohen ko le to za chu quintal sangli ani thu asoi kan farmer ten grading le ti ro an har sata chuwang chuan a grade lovin Apple sopin kg a cheng somriatin ilayang kantia tuna empanel buyer ten an leibak le mimala an shalbak chu kan nei fek dona zohen ko a kan pe anga anin an lo process anga an shale huna aman minrul vele dona ni ti Chief Minister chuan asoi bokani Chief Minister chuan soibelin kumsang ni somni panga changa ni rugatan hand holding chengvai bel cheza thum somnga ada a buhum quintal sangkhajari somnga le pasari point paruk pathum le ani to a munphia ro le na atan zohen ko a chengvai bel cheruk point pasari pathum pek ani to a ramchunga jak le chiar thiam tamber na Mizoram ani to boka biometric attendance mangin sarkar na thokte chu mi puiten an poisa in an roya ahuna an thleng turania ahuna an ho turani sem policy soirik ani to lova thorim inzirtir ani ti asoibok Education Minister Dr. Vanal Thanachwan zirna inpa ngai ni chia lo refugee camp vela zirna honga Myanmar syllabus zirtir anomti shatani thu soin achulangin sarkarin ma alak don thu asoi Assembly budget session nei zo ta ka
tilal hlimpuya lunglei west bial to MLA zo na School Education Minister Dr. Vanlal Thanan zia ka chandanin Mizoram Sarkar le private schoola Mizoram Board of School Education MBSE syllabus zirtirlo school anom shiat anilo thu atar langa hetilai hian school pa ngai ni chialo Refugee camp vela zirna honga Myanmar syllabus zirtir anom niya siya tani thule data dilme kani thu soin achul angin sarkarin ma ala angati puma thana chuan sarkarin achinchia danin Bangladesh achanga raltlan mi sangni zahni som pasari Manipur achanga raltlan sangni zaruk somthum le pathum le Myanmar achanga raltlan singthum sangthum zanga le panga anwain mi singli sang khajathum somnga le panga Mizoram anom mekti soin Mizoram sarkar noya school nilo school chenkhat MBSE syllabus nilo zirtir an oma chungtetsu Mizoram Institute of Comprehensive Education MICE Jawahar Novodaya Vidyalaya JNV Eklavya Model Residential School le Kendriya Vidyalaya te anni thu atar lang class 10 zirlai class 9 zirtir dai te class 12 zirlai class 11 na zirtir dai angchi te official report don aomlova report ta om ani chuan achulangin sarkarin ma alabokang atibok kumdanga nasataka loader to African Swine Fever ASF chu leng thar le mekin hevok pulshi awang hian vokzani somsari le pasari thile to in voksomli le pariat chu swat anile to bokni in HNVT department how to te chuan ansoi nikum December nisomni le pali achanga nisom riat chunga vok pulshi ASF awanga vok thile swat aom to lo nuwa Longtlai district ka Bungtlang South le Longtlai khopui ba ka ma mid district ka zol nom khwa a vok athichana Bungtlang South ta nimin thleng khan vok za somret le pariat an thito a Longtlai a vok somsari le pasari an thito bok nimina khan vok thi panga a oma voina ero chuan a omlo ni inveti department how to te chuan an soya Longtlai a vok som panga swat bel ani thung vok thi sample te hi aizola endik ani nuwa Guwahati lama nem nge tura thon aniya karkalta ni ngani khan Guwahati laboratory lamin ASF ngay ani ti an finfia thu an runshil ani hetilai hian veti department lamin zol nuama vok thi za thi zol nuam borai venga som parukle zol nuam veng puya pakhat niya an soilain an khotlang ho tu te ero chuan nimin thleng khan borai venga vok som pakwa champui venga som pathum le veng puya vok pathum athito anti ni in an soibok Aizol vanapa hol chu chea athara saktura ro manni in achana tursum chu PMJVK noya dilmek ani sarkar official te hena changa thudundanin district council and minority affairs department in Ministry of Minority Affairs sa na sang thona tur somrukle panga athelu zinga vanapa hol chale sakchatna tur ro manna hi atela hemiatan hian chengwai bel che somthum le pasari noi somsari pariat singsari le sangli dilmek ani heba ka hian government ti Romana College academic building sakna tho khatna le tho ni na atan chengwai bel che somthum le noi somthum le pariat chuang dil ani boka government Johnson College academic building sakna atan chengwai bel che som pasari le noi som kwale pani dil ani boka lunglei pukpuya Mizoram Engineering College sakto ataka man thei tura che chatna atan chengwai bel che som pali le noi somrat le pathum chuang dil ani bok ani tundin huna PMJVK noya tho tur dil na the lu te sarkar lai puin pom alanei ri lo ani Hunrei takchung Mizoram journalist lo nito PH lal ngai omatsu nimin tlai khana boral PH lal ngai oma hi Mizoram journalist member ni in sarkar thule hla CHANCHINTHAR the darna konga tholok tak accredited journalist ani a Mizoram mi puitena CHANCHINTHAR rang taka kan lo sha zungsung theina ta na online news poimo le langsar tak bengwarna news din tu te zingami ani bok puich lal ngai oma hi kumsomli le pathum mi ni in chinga venga chenga niya voin khan vuilia mani Mizoram sarkar chuan accredited journalist boral te anralna ex gratia an pek tur thu an soibok Zirtobni Khan District Judge Meeting Room District Court Victim of Crime Compensation semna hunman aniya mi kutwara wanga nunna chan le kumtling lo pong swal tok mi sompali te hena zangna domna chengnoi somli le pakhat sem chwa ani thu tarlan ani District and Session Judge Aizol District le
Chairman Aizawl District Legal Services Authority ni bok Helen Donglian ni chuan thu toy soin kalkhom ten hena an hun man chu manglo thei se adu ber thule mi poi khoina awanga hetiang hun man angai thin chu poyati tak zet thu asoi atwar tu kan lo ni ta ka chuan voina hetiang sem hi sarkar hian antana chaturin heng thil hi atia ni ti sherenga ansum le paidon hi chungkwa emo mimal emo andam kho chwa nan nun phungpa ngai an lo zo le theinan changkai taka man hi kan ti tur le chu chu sarkar po in aphu ta ni ti sherengang u ti indong tu te chu afui compensation semna hun man ani nuwa victim chungte hne na changin thusoi ngai thla kani a lalro cha miral te chief judicial magistrate le secretary Aizawl district legal services authority ni bok chuan kalkhom te hne na lom thu soin an sumdon te diklo taka manswal thei ani awangin an fim khur angai thu asoi bok Mizoram State AIDS Control Society chinchia danin tundin huna Mizoram HIV positive mi singkhat sangkwa zanga somthum le paruk anom mek ni in atarlang Mizoram district shang zinga Aizawl district HIV positive tamberin HIV positive mi singkhat zakwa somrat le pakhat an oma atlember na Nathial district a ero mi zani somruk le pakhat anom mek thung HIV kaiten shisel na chatak nei chunga hun an manzel theina tur damdoi antiretroviral therapy ART la Mizorama singkhat sangruk zakwa somrat le pani omin hei hi positive zinga za somrat le paruk point pakwa pani atling pha ani Mizoram Cycling Association Mika member Lal Chazwala Mission Veng chu tukina EcoFest rally an nei na a rangvamual kong chuka BRTF truck Ashok Leyland nen in Supalin hospital panpui ani nuwa zingdariat le achanve khana boral hecha tona chungchanga hian Mizoram Cycling Association chuan thu chwa siamin an cyclist chatak an chanta mai chu poi anti anui tak zet thu antarlang When Kansem Conference Hall Chief Minister Pulal do Omahovin Chapchar Kut Organizing Committee ten Kut clear let na annay. Chairman Pulal do Omachuan Chapchar Kut Lotling Tak an buat sa wangin Organizing Committee te chungalom thu asoya at clear let na huna hian kut kan man le huna nuam le lotling zoka kan buat sa thei dan tour clear pa ka ngai to ana kan sen thiama cha a kut hi kan lamanzel melawangin mason zel kan tum turani ati nakumlama chuan district hena kut man na tur sum kan pek chin po hi ti pundeu dan dap cha in ka sia ati bok kut thleng tu pusila soivunga Minister Arts and Culture po in chapchar kut sang ni somni le panga chu kut nuam hlotling le shat reng tlak nia a shat thu asoya Aizawl le district shanga kut hlotling takabuat sai tu le mo phur tu te zongsong chunga lom thu asoi member secretary Professor Melsom lian chuan kut mandan report tang pui apimasa a chapchar kut pola photo and painting competition te flower show te handloom expo te le food court te ahlo an hlotling hle a anin shal na sa hle ani kut simtu mi pui po an cha a alom na pui bera kut pa chief minister thu soi chu mi pui te soi zui hlo tak thu soi ro pui ani ati sumle pai din hunlam hi cheng nuai za somli le pakwa point pasari bial budget siam ania cheng nuai za somli le pakwa point paruk bial vel central ani summu na lam hi sarkarin kut man na turatan budgeta cheng nuai za ada sa a sponsor changin cheng nuai somthum le panga point pakwa pakhat vel mu ania nikum balance tlemazong ala omboka chungtenen chuan leiba le sum chuang bang neilovin anin chingfel thei ani chapchar kut post souvenir hi kumdang ang bokin Information and Public Relations Department bultumin buat sa izui ngal aniya April tlatop lama release thei be say ani report an ngai thak zo hian member 10 an clear let na an soi hloma nakum chapchar kun mandan tur chhazok niya an ngai te an soi hobok Sport and Youth Services Department chuan March ni som pasari at changa ni som ni pakhat sang ni som ni le panga chung khan Mizoram Adventure Festival sang ni som ni le panga abuat sai he abuat saya he Adventure Festival a hian Sport and Youth Services Department noya in register Adventure Club shang changin member somkwa le pakhat lai antel ani ni som pasari March sang ni som ni le panga zan khan State Adventure Training Center Vibe 1 Power Open Function nei ni in participants te an riak lut chana
festival chung hian participants te group thuma in chenin group tin te hian ni som pariat atanga ni som ni march sang ni som ni panga chung khan mun sang sanga adventure sports chi shan cheu anin ti chokani chungte chu react tlanga rappelling khwang cherapuka caving trekking react chu ailong tlong si hui kaya water rafting le SATC vibe 1 power army and high rope obstacle course le zip lining 20 ni somni pakhat march sang ni somni le pakhat khan SATC vibe 1 power army and high rope obstacle course sa group competition nei pui an nibok festival chung hian participants te SATC vibe 1 power an riak lut veka zantin program sang man pui an nibok ni somni pakhat march sang ni somni le pangazan hian react tourist resort auditorium closing function nei ania pulal ramsanga sailo IRS secretary sport and youth services department su chief guest ni in festival hi akharani Mizoram adventure festival sang ni somni le pangabuat sa inan hian no district council atangin funding mu ania thimatan choose adventure choose life ti mangin mizo chalaitin adventure lama tuina le chawna thar anlo neya thil engpo machon thei tura an taksa le real Judicial ngai poimoa anin von chhozel nante tin chiatrup na alo thlenin chanchwa na thok thei tura thiamna an charchwa thei nante he Mizoram adventure festival sangni somni le panga hi buat sai ani ni somni panni thlathum sang ni somni le panga inrin ni khan lunglei district police Tetsuan special branch le 92 battalion BSF ne na changa anthudan bo zuin ral thwam le puak thei thil tam tham tak anman lunglei police te hian silai mu 7.62 mm detonator bomb ruk primary court tel som panni le fuse wire tel ni chu F laltlan moi apasal HC zoram pianga chan mari lunglei chena ina changin an manani hemikai noya hian mi pali F laltlan moi kumsomli apasal HC zoram pianga sai rep electric veng lunglei zakaria lalram din puya kumsomthum le pariat apa rohmuna new seha district le lalrem tluanga kumsomli le pasari te chu an mana anchunga hian 25 arm act 5 subnumber A explosive substances act zialu ani Mizoram pon lam chanchin ilongai thak chhun zomangu India le Pakistan in pona Jammu and Kashmir Kamam bridge chu kumruk nuwa avoi khatnan thilung chiat thlak le duam lo wangin hon le ani news agency ani in atarlan dan swan Kashmir Baramulla district uri sector le hi cholkar ni liamta a Jhelum river tlalum mi pani rawang in hlannan hon ani March ninga khan Indian Army chuan Basgran le Kamalkot chhuah nula le tlangwal chu Jhelum river hian an tlati aponga tlangwal kumsom ni le pani mi le nula kumsom pakomi ruang hi line of control LOC le lam Pakistan ram chunga hian tui hian alen lut ani ruang te hi Inrini Khan district thunei tu te mithi chung te le ram pania sipai te omlain inhlan anita ani mishing inlainat na thilawangin Indian le Pakistani sipai te hian ruang mu ngei tumin na satakin anbeya chatakin anin hlan bokani ti in sipai ten thu an chwa ani South Korea ramna satak kangwangin Inrini Khan mi pani anthia mi zatel mun hima anin swan chhuak bok Korea Forest Service chuan mun changshanga ram kanga hian mi pani chin anla she theilo bok ti an soi Inrini Zanda Rukhan emergency puanchan ni in he hian simchak lama Ulsan khopui le North le South Gyeongsang province Huam an khopui Seoul changa chimchak lam kilometers an hi somnga vela kang me chuak me khi President Lailok Choi Sang-mok chuan nitlaka chelmit man turin anti the angjong anti ti soin Thlina takle wangin andu angin anti theilo thung ani North Gyeongsang province Wisiang county po ram kanga wangbokin mi zali chuang chu anina om theilovin mundanga khosak an ngai ribok forest thunei tu te chuan mun som pania ram kang mai thei a om ti in ralrin na ati chhuaka hengzinga hian an khopui laili busan le ram lailia khopui dejong po atelani
Kengo khopui nem ka chhuah a damdawi in sipai ten an boma wangin mi sawng pakhat an thi March ni somni pathum sang ni somni le panga khan Myanmar Military Council in damlo enkol na hmun damdawi in an boma wangin mi sawng pakhat an thi a hliam tuar tam tak ombokin a then phei chu hliam na tak tuar an ni ti khomipui ten an soi he damdawi ina thok Dr. Mia Soyong kumsomli chu Military Council airstrike wangin a thi a thopui le anupui ni bok senior nurse do khian rowai kumsom thumle pakwa thalimi naw pai mek baka damlo enkol mek naw pang kumtling lo mi panga le damlo ompui tu mi pali an thiboka damdoi in po a chena sahle ani Mechale naw pang man somni le pasari chu Manipur jail atangin Myanmar rama son anni India ra Manipur state Imphala Sarjiwa prison a Myanmar mi an man zinga mechale naw pang somni le pasari chu Myanmar a shwaikir ani to ni in an soi Burma mi somni le pasari chwa zalen to te hi magoi le sagain biala changa kol le zona thak mi ani ti shatania he hi India sarkar in Myanmar a ason voi thumna ani tunma chuan Manipur jail changa chhuak te chu sipai council in tamuwa anda a an chung derin tlak tak ina an ho theya ma se tuna mi somni le pasari chwa tir te hi engtin nge an hoang te ero shat alani lo indawna wanga tlan sia te hi Manipur thunei tu te chuan dan lawa benglut angin an mana lungina in Myanmar rama an thon ta ani Pistok 2025 chu voina changin naipi towa MICC ya nei chan ani Pistok 2025 honna inkhoma hian NSPNC chairman Lieutenant General Ra Penu chuan thucha asoya NSPNC secretary Lieutenant General Min Niang chuan thu soin until tumle ro mante asoi fia bok sector sang changa milarte mithiam tak professional te po in an nga event jok theinan le aninrol theinan he program hi ro man ni in ramchunga boina omte chu arang thei angbera tizia ani anga politics economy ti changtlung thei tur le hunrei tak chung kalpui dan tur sha chwa nan ro man ani Pistok 2025 hi March ni somni le pali achanga March ni somni le paruk thleng ni thum chung nei ani dona level sang changa official te antel ani he program hi Myanmar Military Council board sai ni in mi puite chuan be seina an nei sang lo thung ti shat ani DVB Peacock Film Festival hi Sydney ani don Myanmar rama sipai sarkar nuwa Burma documentary film siam te chu Australia a DVB Peacock Film Festival en tirani dona March ni somni pakwa khian Australia khopui Sydney a premier nei ani ang he film festival nei chan ber chu Myanmar rama sipai sarkar ani nuwa mipuiten human rights bo chat na anto mekte khovel shat ani theinan ani he festival hi DVB Myanmar campaign network le University of Technology Sydney te changkopin an buat sai ani khati zong kha chanchinthar kan puan thei te chu ani